Uba pencengan NCMC yang bat chairman barim ke KHDC ula penpau ke jings ngolingo ke jingker ki ban peloy ke dorbar kerpang dan ke special session ban GDU chairman juga council. Habai kran bikinau tho khobor wa pencengan ulo ang bo deputy chairman ula dan lupa bar ke council kan dan ke dorbar tingkah ha ke praterik ubna leber menta kasnem la ban jid ha ke tei ke dorbar. Special session borobar kadi ka diskutri powar jungu governor. Dikamut ka powar nangi ka disk council. Ni kanungan ka bangi propose mangi nang ni tende kawan baik nak kalian jungu governor. Namar ban khode ka special session ni don artli ki rules. Number 1 ila ban khod dagi member la ngi sign 2/3. Kamun nak lai pungut la ngi don ar pungut ban khod special session ila la ban khod. U chairman umna ban khod special session. Governor pada dia at any time ula ban call ka special session. Nada ka tahu kane ka special session ka ban khod nam election chairman kadai ka kamram jungu governor. Tendai ngacu semua kian dia tu bah hajing siapa session nasalong praterik jong bremach. Balingin kerki kata-kata ban royce ban penlong ikat special session naga ban ka kam election chairman. Hajing siapa ladi ban apla kumnu tang haga winter session ka bangin long ka budget session ka praterik jong bremach. Tadi rumah iba hajing siapa kam tadon kanu urgency. Tiya kaniru ka wingas no kumu MDC ba ngamda studi ban kerki tan kata-kata. Ban khod ya ka special session hari ko par udon di peti cuman upanang la ban ron ya ka house kat tum gorul juga di sumusul de wai so in hori Ulong ru bakani ke jipulong dorbar ha skining kong kata ka nyotrik urempang aja arpoar kalapen khen ru ye ke AD rules ngasu sukhya hindian nomor bana kalian ka office jum governor ki notify ban penlong ya ka election ha ka nyotrik ke bari ka singin kong kat bagi campaign ya rules 32 sub rules 2 jongka asaman meklea autonomous discouncil rules kabaong ba ladaka kam shaman kalong vakan ban file ya nomination before noon of the proceeding days of fix kabamut hapan file chisi shoban longka election kabamut kan hapaka sonde te kane ka ta hanya di baka bagi ben kenya ka rules jumka district councils te iman kalian ka office jung secretary hang ne po legislative kimban se ki haban pa file nomination ka sito di masai ka si ka bamut nga pen kenya ka rules 32 so rule 2 hende ka shisha na kalian ka DCA but ka office jung governor kaya ban go through the AD rules kenang ba ka notification kan nom contradict ya ka rules ka jungi